Masan Kazana Salam Kahin Bole Emi Motors Expert Channel Vezosi Pasota review kahin bol pon ka video hong umpo in buina neo cha cha cameraman pa hin ke kahin ka bui hon je achu kahin khat lo hin pi ngai dam kahin thu min tu na review hi sau be lo de hin tu nai bol yu chu KTM 250cc pa hi e ama Spainin hichi company hi foreign gari hi in chahe gari man tam hi in na cc dung ja cha man tam pe hi 390 monster ho ti ho min 200 pa min 180 150 pa kin cc dung ja min price dung ja che hi 250 pa hin tu nyai bolu hi 2021 March model pa hi in BS6 na chipa cha hi in za la chilai gari chi gari hi surprise hat no mentil khat a chain nang na kan sai de tin ai pile tu in a ki pat na hin vesu ke ngo ten gari design ho overall a look si velo hen hoi ma mai ng gari hi chapang khangdong tile ke ho sanga chapang je hwa de nga chu pura eka ti ho khoi yin in na anyway hin paning cutting a handle hi chi digital neo khat no mi in chi design hin chom hi long le chai dang be se lo hi in gari na on le iti ha chi engine check na neutral na koi pha le hi in speedometer le hin changa hi fuel hin na thawa pa hin chi temperature a hi in chai mod za no ma hin chi mod ho hi kan na be sai jang ki jang po in e set nom le ki set the hi in du ja set the hi in plus to ka taw wang la hele tanki do la ki mang hil khan tin tanki in sen ka ting tanki hi 13 liters akanin thau hi liter khana hi kilometer som liwal 41 kilometer pi dinga cha gin cha no hin company claim hin chi chuna a hi ala 30 to 35 average a pi ding ka ta sanin e holang lam pi di san hi 30 la ti nai hin e ha tol na di zo po in cha la chepa hi 6 speed manual transmission pa hi na gear gu ma nei hi ti chona seutin aza ndi on chu ka heavy se pon hi jong le ai pile chu alhang pia khat kan sei hi ta in chilang left side na hi normal e ho gari chi pass light na hi in chi up down hi in indicator hi in horn men cha sai starter hi in cha engine on off pa omen chu hin tin andang sei di le se ong ka he be se pon ai pile aluk si ga velo hen engine hi cc ka sei ma banga chu 250cc ki ti hi in 250 hi na min hi cc hi 248.7.5.60 ho bet ma hi pa la ma hin chain ni na kai pa hin na crown na lai hi in both side na hi ani nia hi if you mom abs disc brake ma hi in abs hi in abs phat chom na chu ha slip lo ti na hi na abs a phat chom na hi gar len hi ta gar neo hi ta abs ma hi le chun masanga abs lo gari cha brake ma na ke tolling hin abs hin neo khat asleep na pa break imat na asleep pa ho a o se chi chan chun ga heu hitin ta le ama max hi 30 nm at the rate 9000 rpm na rotation per minute hin maximum torque izan ham tele 23 at the rate 7500 rpm an chi hin he chi torque hita ta khat power hita ta pi ka seina ham rotation pi ka seina ham chi hi chi video zo a hi lo le hi chi masanga hi khat zo ki ka hi gari hi kan sei di hin tin gari le ni bol masang wa na detail a neu cha ka kan bolding front wheel drive versus rear wheel drive hoi chi pha chomam a hi le torque versus horsepower hoi chi ivet diu ham ti ho hi next a hi lo wa le hi chi khat zo hung masadi hin ai pi jong la gari neo i halung lu ji wa hi tu la ya gari neo i halung lu ji wa chi gari hi ka hin bol hi in chi zo le hin classic ribbon ai lo le 350 Royal Enfield pa zawa na availability dung ji hin veng gating all in hin bowling gating he chi gari neo i de na to pen to cha dang hi point pick up ji na a power ji he ti taute
pick up agangin gari hi ground clearance hi ani min ka ti chu ke million kai lo wang chon mi thau ka hi in ka thau ji hin spring single spring hin na chi single spring hin absorber hi khat bo hin like FG azong na module R15 fong na module hin single ho hi iti sei da mi agi thima le ki hit pe atolang hi ki hit pe hin chuta le a design ki khetna chu chlaya hi chipa hi body pa bola chlang hi agi le buti ham te le chlaya hi bu sing ho pa hi chat le thei hin na velo chen kan ton ra ke den chu a spring ki chai pe hin na chi mi len ta mi thawa dinga wang chu recommendation ka pi be lo hi in sa le ama hi liquid cooling hin liquid cool ati le chon ta garlin ho tamang tina he na coolant sun the R15 V2 ho R15 V1 he jong le among chu liquid cool an hi wa hi per salam lo enfilam lo enfila he to meteor sa mai au me tivin meteor so a hung pan hin classic 350 a ho liquid cooling machine an hi lo hin na chi chu hin tin hi chla hi coolant sun na hin chla neu chat ni chi coolant sun na hin na chla radiator tabang tina hi in ta le atayar in si hi velo chon atayar hi R17 a hi in chi design ni khwa chi helin chla ka hi headlight hi 250 to 200 to 250 ki khit na chu chla hung hi de na ka ni chu hin tin hi de poma chu test ride okay to hi gari hi kan start de hi in again jong na za mai thi na za lo mai thi wa hi wa na chin ju hi gari gin hoi ti de sai dinga chu gari gin hi hat jet bin Enfield ho sang in ka tol dan in rawa hian na Enfield ho jong na nyau khat noisy jet ni hi la ama adinga chu khat ai ti sei da ama company na bil la ka hi na tuin dam pineu cha ka hin tol ding a pick up ho enzo le pick up zo in vet diu hin tin ai pi zo le chlai ka hi handling PTM ti chu kan vet di hin tin kan ha tol jap jing a hello le kan all tol ding balancing ka hin bol di hin tin hi chi gari ho hi gari hi atok zo ho in na atok hoi ta chung ju ya chu tok ho ya le gari asa da ni hoi ding a hi a handling zo hi a handlebar zo hi anomin hotia galin jong hilo khotia ganiau jong hilo jawa to ka ga compare the jawa ko handling chu nyau khat alin zemin ap au broad zemin na alin zemin ap hilatun bazar la hin tolin kating bazar la dungzui chun leo hitin a brake hi ta handling hi ta anomin mau si hi ano mon na chu ombe pon hi jing jong le ka seinom khat chu hi chi gari hi amai lang suspension jong hi min hoita double a bolo hi in suspension pa anomin shaking hi handle shaking hi ombe po in ipirong la gari zang hi ja chu racing bike na dinga ka si me ja chu race mong dinga track bike ki di hin tin race ki tiung chunang be point track nga chi le chun koima dal phadi be se ong ka mo po in ai ki le chu ho hi recommendation hi chapang khang tha til gari tol thei ho jep hung tol thei pan ho jep wang tol la thei le na dei wang dei diu hin a hi ala ama hi handle zo lo diu hin na pick up zong a ha jep ji chun balancing zong ha in neu khat ka ti dan chu a ki sat jep min na I bol hi la le ata le a fen ki pe no hi gari mo mong a fen to hi coolant ho hin liquid cooling ne ja chu a fen ki pe na gari hi na tha lo be diu chu ke ma recommendation ai hi in ki pen e chi a fen hi na a fen a ki pe pha le gari na off lo de a jin ni engine a sat lao ja full liquid ai ja ta ma la ma khat ni hin kai a bon ja sa hi kai ki nei ta na yin chu da ni ga de chu na bo lo de gari tha lo de okay to hi speed test ka hin bol de hin speed test ka hin bola hi lam pi hi chom je nin hi jong ne ja chan hung nam ga le ute 54 55 ho chu ka lung manin a hi ala ground a space um lo je ji a chu neu khat hung di le je hi in 100 ka wang chu hung thawin te ho hoi a pick up no mo en di ma na test ride kan bolin test ride ka bola
gari wang hi refine mo mongin ahoi mo mongin anomin ahi ala ka sei no pen sei adang hi po in hi chi gari hi adai hong chapang kitile 20 to 21 apana 25 ka ho hin aha dei bin du ni hi nge dei di hinai vet da zo no ma hin ahi wanga la hi chi ho hi gari zang ahi in body weight zong be se lo gari nom body weight azan je a hi pick up zong hat na ata le a shift timing pa hin no ma hi ja hi dit tol ho hin gari all tol na mu be lo du hen thing to eng ki sei le na aji chu no ma hen a chana gari nom smooth che yeng hen he che Enfield khoi ptm tia hele body gi ja kho ki ha tol ngam lo ki misbalance diam ta ki cha hin he cho hi abs hom ki disc brake amai nung lang nung hele atol jing ho chu confident anai ma du hi he ja hi gari hi hard na ti sei da pick up hi gangai ja chu chapang ho ke sanga dong zo ho in head diu chu dei ding a hi in a hi wangin recommendation in pilwang ngai mo gari hi na a handle ho hi 65 degree chan turning a hi handle hi sailing handle hi 65 degree angle a ki turn hi in plus hetraya china mudiu hi adang hi po in hi upside down fork hi in chi maintenance nup na di hi dude ila na ngam lo now aman aji ni ham khat thumam ha seng ka ten amma sa pen chu aman tamji chi 250 na la ai le lak thum thing di chana se na na lak thuma chu second hand gari on namu four wheeler namu diu ta cho number 2 maintenance e holanga showroom lo cho champura showroom lo phaila kangpo pi senapati elo le ukhur anai la vel ho town area chu mai le hon ha to lo hin du ni na i ho sanga mai le ho tam hi du nei hi chu hin tin epgm tila mai lang nung lang dop nu za ngai ja hinum no ma ki bol thei na dop thei hi e ja chu servicing chu apart hi man tam hi hang pia bat neu that na hol na dinga nong phai na pha ngai na bui lo ni la chun kho pon na bui ni la chun ha gari ki sim phanom part ki mulo ti je chu complain na hi in complain na athum na chu iphiam thila ground clearance hoi ka sapo in breaker tina ki hi nahi na hija chu ke tabang size ho healthy je mo adinga wang chu ka recommend lo hi ti chu hin tin dale surprise ki patna surprise me ka ti so dang hi point this vehicle is on sale na ki jang kha lo hi in hardly 1200 2000 3000 kilometer kalon ki tol nai point in very tip top condition nahi in na dei wa na ki cho nu wa na cho zo dinga na ki hisab ma hele he chu ka dealer hilowin anei pa to na ki ho de hi he chan chu hin tin he chan na nei support jingo to ki na ma ba na jong nei support jingwin lang na lungela ti le na nom na fall theo hi in ai koi ma do si chu ka recommend po in pha head be na umena ti wa hele wang chu nin follow vin ti chu ka sei nom hin tin na chi wa dam sele no mai te ka khipa